Leo mwishowe bwana moja amempiga mke wake na kuwakosesha majirani zake amani hapa majuzi kwenye kijiji kimoja cha mkoa wa Bushumba wilayani Kabare, siku chache kisha mke wake wa kwanza kufariki dunia. Cesar Nyamunia Sejos. Bwana huyo anaishi na bibi yake kwa maisha ya mihali, hata buvitu kidogo kidogo yeye anaigeuza kuwa kosa kama vile ya jinai ambayo itaongozwa hadi mtu atundikwe. Mwanzo wa juma hii majirani na wapita njia walikosa usingizi wakati bwana alikuwa na mchapa viboko bibi yake hadi alisikia mwili unaregea na yote ikageuka bisakara. Kisha kuwaachanisha ilitambuliwa bwana alimuuma bibi kwa sehemu ya licho, damu ikitiririka sana. Zaidi yote inafikiaka wakati akisha kunywa pombe kali za kulevya. Wakati bibi alipelekwa hima kwenye kituo cha afya, ndipo jamaa yake walijielekeza kwa kiongozi wa kijiji na kupana malalamiko, ambapo waliamuru vijana machachari kama vile Bunyengelele wamushike ili aweze kuletwa mahali hapo. Tayari tumeisha choka tangu maisha uliishi na bibi wako wa mbele, kwa leo ni marehemu ukiamini kumuchapa. Simba ye huyo alishughulikiwa, alitandikwa na kupigwa miti hadi kulipiwa za tangu miaka yote. Aulizake mara pili na alishamupiga bibi. Kama ile haitoshe, aliambiwa usijifanyishe, ulipe fidia au amande, jambo ambalo lilitendeka. Hiyo ilionekana kama vile fundisho kwa wengine ambao walisema tuwa tunakadiria adhabu ambazo tunapewa kwa bibi na watoto wakati wanatukosea. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunia Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.